mo? Ano saya Tamu mana nang? ano ismawa kasi tumansa ka abot tuman kita ka realize mo himaya to chaba no to Purun simi sakhan yang mana? devotion to Boro-boro thangka doktor rok najang tabu sugara. to chungje mansa maisa ka kai tabu tumor operation khle kya ka wa ka chung pata go ti tabu operation khle kya ka khama pore tabu bole kano jabu khle to himaya te bisa miya ati hai to Neng asyik sakhan yang mana tabu sugara nono sabu-sabu rok hai fika. Jadi college ni principal nomor juga kata student nomor juga kata akhirnya nomor nasional ni student nomor juga kata ari enero modul nomor juga jadi macam juga kata apa tahu engineer ni ke baru juga kata jadi nomor baru engineer kaya jadi kita sama baru kaya baru jadi macam juga Oke tabuk nono tiba sengkrak motor hai nono suba hai mani neng pomai sanai borong no. Dari nak hambai, ini di berasa sengkerak mau hasangno, ini bungli semua subai, dan sini buku air ini di berano health lainnya, dua lainnya ini mantap. Tapi hambai mai rumah sini social media di berasa social media rono, bungli bisnis ini sungguh mual dan kini mah faida, karena sungguh sini buku air ini Guwahati wa operation no kai fejaka haibana tahu wa bini yakum paralyzed inja nui manya abu bo borok ni treatment ni bagai rang pucha nangli kamo abani bagai oba hai kabang ma sini bororok birman nangjak jengjalak laijak rang pucha krini bagai ini bialak laijak kamo doktor no manya abani bagai sini khakwar maya ganang dirbrasa sengkrang ma tharok ini bong suba subaisen Ang Sopon de Burma, Tibrasa Sengkrak Mothani President, tai sini Organizing Secretary Mr. Butom de Burma, tai sini Executive Member Mr. Mono de Burma, seng Koroktam Elejaka, seng Bono Jemansak seng Subalanya nai. Aba hakino seng sini bukuk saya ranino, Jemansak Subalanya ni bagai seng Tibrasa Sengkrak Motha taraf se seng kaja. Amti kena roda coba tangan itu, warna ketulang mah amti coba coba. Tanggutan te begitu tanggutan kaya apa nak nahar mungkin tamu. Jadi hambai sing cini nahar mungkau bahai, sing 2019 ni sini cini Tibrasa sengkrak motha sing subalai jongo, tahun ini bahasa sing naikai sini Tibrasa farok. Belai oroi poroi nangjak, birman nangjak, kebang ma bahai ke jani jalo kelaijak. Sini dofano, sing kisah kai, sing cini Tibrasa farok no sing sosai jamano, senamai jati semano. Joktono oba hakiri sing subalai help halai tomai.